Nie ma podobro mesto od Skopje za zawrušovanie na moja tatura ni z Balkan od presofijski od summit. Samo što ima v me mnogu dobar sostanok so premijer Odzajev, a do kraja od na denot, kie učestvujem i vobr dobri oni samitot. Mnogu raboty se promenile od 2015 godina, koga redovno do Agjav tukaza da rabotime sa partnerite na zapiranie, na pridivot, na nelegalni migranti kon Evropa. Otogaż taka narečena ta zapadno-balkanska ruta za nelegalna migracja je zatvorena i taka mora da ostane. Dozvolete mi ušte jednaš, da vi se zablagodoram za vaša ta podrška togaž i za vaše to kontinuirano budno sledenje na ova prašanje. Deneska migracija ta poveke ne beše tema, tuku i dnina ta na vaša ta zemja i na celi od regionu. Ovde, v Skopje, čustvujem promena vo politički od mentalitet. Čustvujem vistinska politička volja za pridvižovanje na euroatlantska ta integracija na vaša ta zemja. Vojedno i zabeležujem hrabro liderstvo kaj premijer Zajev nasočeno kon indninata. Preporaka ta na Evropska ta komisija za otvoranie pristupni pregovori, a najdobry dokaz, deka naporite na vašite regioni i na vas samiot impresjonirat mnogu minavo Evropa. I daka jedno novo poglavje, koje vetuva mnogu samo što kje se otvori vo istorijata na vaša ta zemja. Se soglasivme deka koga liderite na Evropska ta unija, kje se sretnat so partnerite od Zapaden Balkan, vo Sofia, vo maj treba da vneseme nova energija vo našite odnosi. Naš od summit treba pred se da ja reafirmira evropska ta perspektiva na regionot. Vtoro i pokonkretno treba da gi podobri vriskite so i vnatre va sami od region. Bez razlika da li to sa čovečkite, digitalnite ili infrastrukturnite vrski. Site treba vojedno da se soglasime zajednički, da se spravime so zajedničkite bezbednosni predizvici, kako što se švercot na migranti terorizmot i organiziranje od kriminalu. Dozvolete mi vo ovoj kontekst da vi se zablagodaram za vaša ta solidarnost so EU i so najzinite zemi členki vo sočuvanje to so geopolitički te predizvici, kako što beše napadot vo Salisbury. Vi je zastanavte do nas i nijek je zastaneme do vas. Isto taka bi sakal ovde da go povtoram ona što go kažav, vosite prestolni koji gi posetiv ova nedela. EU i kie ostane najdoverljivije od partner za celi od region. Evropska ta unija je najgolem investitor, najgolem donator, kako i najgolem trgovski partner za celi od regionu. Ova se odnesuwa i na vaša ta zemja. Blizu 80% od vaši od izvoz odivo Evropska ta unija. 13% od izvozot odpagja na sosedite od Zapaden Balkan. Samo 1,5% eso Turcja. 1% so Rusija i 1% so Kina. Osven trgovija i investiciji ubeden sum deka EU je najgolema nadež za podobra idnina za vašite građani. Ovaga kažu vam odlično iskustwo, kako Poljak. Mnogu godiny go politika ta beše protiv nas.
No, dnes vo rámkite na EU nije možeme da go neguvame našot nacionalen identitet dodeka smedel. Od pogolema zajednica v koja site možeme da prosperirame. Ne je slučajnost, što 80% od Poljačite dnes go podržuvat členstvo to vo EU. I majki gova naum može da ve uveram, deka EU kievi pomogne vo vašite napori za realizacija na reformite. Gi imate site neobchodni sostojki za deuspete. Konsensusna politička ta klasa za členstvo vo EU i NATO, kako i rešitelnost na vašot narod. Dozvolite mi da završam so to, až to ki rečam, deka razgovaravme i za regionalna ta sorabotka i dobrite među sosedski odnosi, kako i za njivna ta važnost za celi od region. So Bugarja dokażawte, deka koga postoi wolia, da se nadminat duchowite odminato, to postoi način da se odikon idminata. Navistina se nade wam deka istoto, kiego postignete i so Grycija. Ja imate moja ta bezusłowna podrżka i ja veru wam vo was.